No. So we go. Go. Pinatid. Hindi naman po niya. Naman po, excited ka, lubas ko nga. Saan sumastahan na kayo? Hindi ko alam. Ito, cross ako. Really gonna. Malam, my star is I think number 5. Number 5. Because I know that 6 is Iya, berarti medical aku drama semesta. hmm. Ne? Mahal pun bas. Excited, I think it's excited. I think that's more than that improve. I think. Yeah. Okay. Yeah, let's do that. You guys ready? Let's do what we do best. Okay, bye. See you out there. Let's go. Okay guys, enjoy the show. Let's. Lagi muda. Nah, kita muda, lagi muda. Ya memang lat. Ya, terus chat apa lagi. Ya. Oke. Dekat mana bro? Dah terang-terang dah pada dini. Ada. Sudah.
So, as you guys can see, bola ketawa tuh. Ya, Grace ya. Lukas. Ini dia ini bola buka ini. Bukan pemain nasional. So, defense is going to play ya. Kok bucin kalau saya ya.
alive. Dia hanya yang boleh. Okay. First of all, I would like to say thank you very much for coming tonight. You guys are awesome. Cukup steady. Saya akan juga campur-campur bahasa. Tapi kalau saya boleh cakap Cina, saya cakap Cina. Tapi tidak ada kata mau. Walaupun tahu sedikit saja. Alright. So this event, sikit-sikit. This event was when we were get contact by Mac Madak visit event tu dekat diatur Batu Cing yang ada live di Kuching. Mula-mula kita magang-magang bala kami depan. It's been a while since sekolah kami itu dah berulang. Okay, guys kita nak mau dapat kita semua Batu Cing sekolah Bak Sigo. Lagi tu introduce Sigo. Aku Pak Bitolo. So sudah itu sikit cuma orang belakang rekod tau. Sikit dapat semangat nata Jawa. Nggak sih kok ini tuh ini dua lagi ada. Okay, by the way, we are Rivers. Main keyboard ya. Lalu kita Sabana. Oh, bebas deh. Oke, kita testing. Mau nggak kita Sabana main itu? Nah, ada apa ya? Nama aku Jonas. Nama aku Jonas, right? Nama ya Jonas. Bukan A ya. Aku pilih.
besok pakai beli ya, besok pakai beli TikTok. Okey. Alright, kalau ada lah itu ini kasut tak boleh ada mulut sini. Okey, jadi Sean kita lihat ya, Sean 7 Drive owner, cousin Mendel di sini tu cousinnya. Cousin aku pegang. So, jadi tonight, adakah kita masa kita tunggu pasal event tu last minute ataupun memang dah tunggu? Okey, berapa banyak yang last minute? Yeah, yang last minute. Thank you for coming on the last minute. Thank you. Nama last minute tapi tetap datang sini. Okey, siapa yang dah tunggu awal memang dah tengok tu. Saya. Jika satu kita tak boleh tiket kami datang.
you very much. Lagunya tadi. Nanti kita nak tahu lagunya tajuk apa, nyanyi ke lagu ada dekat YouTube. Subscribe dulu jangan lupa guys. Okay. Alright. Jadi, nyanyi ke lagu tu mesti cerita pun mesti kita. Masa pembikinan lagu nyanyi ke lagu, mainnya reverse lama nanti kebunyikan. Okey. Lepas kami pun macam itu tidak kerja itu semua dah punya ada kacau, udah sini. Aku jak sini. Okey. So Maya ya, main lagunya di atas gambar aku pada YouTube tapi sebenarnya event tu adik mulai, anak mirau, adik mulai event. Sorry guys. Kalau tak cium apa? Kalau tak cium. Jadi kak keni bakani laban silakan baik aku bakani. Mana dengan keni aku nanti. Papa udah tukar ke bunyi berketuk. Nemu kita ke sama dah. Aku nemu. Iya. Lama. Ada kedua tinggal kejanji Tuhan. Ada kedua dulu aku rindu. Aku tidur selama ingat Tuhan. Seumpama aku rindu ke bulan. Dan aku Aku selalu cukup lama, sekumat lama.
Ano na bro? Ako ulit? Engke. Langkaw! Engke, bisa begitu. Siapa mereka? Kita lagi pun naman telepon bro. Engke, bisa begitu. Oke. Cheers bro. Cheers bro. Cheers. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Ano ba yung ayun ka? Bedaw, bedaw. Habis itu kita kan? Bedaw, bedaw. Bedaw kan? Bedaw. Bedaw kok? Bedaw lah. Bedaw kan? Bedaw. Bedaw lah. Udah tua itu. Tahu tak? Bedaw lah. Udah kan? Bedaw. Udah. Bedaw. Bedaw. Yeah. Oke, aku mesti request. Kalau kita kalah, aku tak kita sudah gila. Anak dulu, berdiri.
dapat dia ke dusun mana ini? Ya, tapi itu lagi dapat events. Kita mesti menghapus perubahan aku. Suat panjang. Okay, so after this is the last band. And the last band for tonight is Bapak Nabila and Pictures Machines. And so now let me cut it down for you guys hear my voice, right? Man, this sucks, dude. So what we're gonna do after this, you know what? Before we move on to the next whatever it is, I'd like to say something to the rest of the people here. You know what? I think I'm kind of blessed. Because I got friends, I got good friends. I got the guys from P1, from Sullivan, you know, I got. So, I think I'm gonna go to I'm really sorry. So what we're gonna do is, we're gonna salvage our set and Allah tidak iri. Andres, Jones, Polos Morris, Lago Kaku, alright? Alright, it's okay, alright? Okay, so we'll be back in 15 minutes while we set up. We will try our best to entertain you guys. Thank you so much for coming over here. Yeah, 18 plus. Andri. Oh, lagi teman.
Okay guys, thank you very much. Habis live ni live kat Facebook ya. Jatuh lagi ethnic transmission, so lagi aku nak komen kita. Thank you very much guys. Aduh. Ataupun kita pergi kat Kedah. We duduk di sana dulu. Duduk. Okay. Next transmission kita tu lagi. Tapi tadi Mac ngasok ku belau ngasok bala kami belagu kia lepas dia nanti boleh belagu kia. So aku nombor 3 main lagu Ethnic Transmission. So how was it? Okay, see ya. Komen dia. Komen dia.